ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا بالدنيا والآخرة وسلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits rabi' asyar. Nek iki utawi iku hadis kang kaping 14. Ani bin Mas'udin saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rupane dawu la yahillu damu mri'in muslimin. La yahillu ora halal, berarti haram hukumah. Dusah raja. Apa sing ora halal? Damu mri'in getine awa-awaan suci muslimin kang Islam. Maksudnya la yahillu iraqatu damihi.
tak halal hukuma mekili derena orang siandi agama Islam. Illa angin bi ihda thalathin kelawan salah sijine telung perkara, kecuali oleh mekili derena sesama muslim sebepaki orang gelek neka ngelakonin salah situngnya telok perkara ai birtika biwahidatin minha, maka mon orang Islam ngelakonin salah situng dari telok perkara nikah fayahilul gatal, maka halal hukumnya pate mon ngelakonin telok perkara tak halal kelak. Napa saya maksud tak halal mekili derena umat Islam? Maksudnya tak halal yang kibaneka la yajuzu irhaqu ruhihi. Apakah harus mekili dera? Tanpa mekili dera orang bisa mati mungkin. Zaman mungkin kematian orang tak harus beli, bisa kelaban racun bisa. Paham ini? Oh berarti saya tak halal mon mateen kelaban mekili dara. Irhaqu napanya mana? Iraqatu dam, mekili dara. Berarti mon tak mekili dara tak apa-apa mateen orang. Biracun masalah. Oh taba pedil sekira langsung tembus tak mau keluar dara, macam-macam cara makin untuk ngilangaki nyaben orang. Alhasil hanya melangnya ben orang baik kelaban cara mekili dera atau tak mekili dera hukum haram. Tapi tak kata mekili dera ni saking kebanyakan orang mon mateen orang ni kebiasaan mekili dera. Mekili dera ni saya tak oleh mekili dera ni walaupun kalau bercara ngeracun pada baik kama lau khanaqahu au sammahu atau kelaban racun atau kelaban cara ngebai cuklengan cepek ngebai lubang buaya marseneka cepek orang sekira masuk akhir mati kan tak mau keluar darah pada baik tak oleh, tak harus mau keluar darah tampeleng walto sampai mati kelenger munya aja dah marah. Nah pada ini kah baik kelaban cara racun bendem diodi cepek otaba kelaban napa baik saya kira bisa ngilangaki nyaben orang lain dekat hukum haram. Nah saya coba-coba nih kah tak norok matiin geng nolongin pada bayi walaupun kelaban satu kalimah nolongin orang matiin orang lain berencana untuk membunuh orang lain dengan membantu walaupun hanya satu kalimah membantu orang lain walaupun kelaban situng kalimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man a'ana ala gatli muslim walau bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina yadayhi ayisun min rahmatillah. Man seran orang aana yang membantu, barang siapa yang membantu ala gatli muslimin, membantu atas pembunuhan kepada orang Islam walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan sepenggal kalimat. Nutua kita beda atanya dimma bungkona adul sambama itu tua ki bisa dengan setung kalimah bayi membantu orang matiin orang lain dengan separuh kalimah benih setung kalimah separuh kalimah sekalipun sehingga tadi menunjuk aki orang beneka otabah abri oneng abri tahu de orang neka walaupun kelaban situng napa kalimah otabah separuh kalimah laqiyallahu maktuban baina ya'inaihi kuwaku bekal ketemun di Gusti Allah Subhanahu wa taala ning dina kiamat etoles di antara mata dua nih kah maktuban baina ainai ayisun min rahmatillah tolesna ing kibaneka
putus asa dari rahmat Allah, yakni tak bakal masuk ke surga Gusti Allah karena ampun tak bakal oleh kebelesna Gusti Allah. Hati-hati. Guru ni ke oleh kita termasuk ni ke di antara di mabungo Haji Mahdi masalah. Adanya Haji Mahdi ni nak. Perlu apa? Kengano engkau bodoh parlo paten nabi ko mun pacet orang ni niat jahat oleh guru ben wajib hukum guru tak oleh cucur wah ketepaan kok bekel sih mah dia tambang lagi gengsian tanpa beri center male ya terakhir goceng sekali wah ya tambah syarat sekali mak otabe separuh kalimah membantu orang matiin orang kuaku bekal catet di antara nama tadukal aja ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Gusti Allah. Berat Pak, kecuali atopat gimana atopat elang kora atopat dongku mungkin kan kebe gak-gagaan ada yang tahu coba mati orang ada efek jerah, ada kastah, ada keton, ada napa berarti tak atopat orang nikah. Ben ayat di dalam Al-Quran larangan membunuh orang nikah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Wala taqtulu cek mateen ben kapi an nafsa de kebaabeen allati harramallahu sikadi ma haramaki tinin Gusti Allah illa bil haq angin mateen kelaban cara hak. Napa mateen kelaban cara hak? Sebab orang sepaten gelek ngelakonin telok perkara nikah. Namun orang yang ngelakuin telok nikah berarti halal dari ngelakuin telok perkara nikah. Tapi salah situnya di antara telok perkara fahyahillul gatlu maka halal hukuma fi lima fihi minal maslahah ala ammah karena ada kemaslahatan umum. Mate ke hukum Islam ya matiin orang sebab monte pate ini kebahaya dek ini kabrente bisa menular dari orang lain. Mereka paten untuk nyelamataki umum, mana nyelamataki selain, supaya tak ronero, supaya tak nindeh. Mereka paten kelaban sebab ngelakuin telok perkara. Termoga pada selamat kapi. Nah, pertama yang kita neka at-thayyibu az-zani. Athayibu swiji wong kang napa namine wong kang anduweni keluarga yakni athayib jinsun yastamil adzakar wal untha. Lafaz thayyib nika bisa mengandung arti deka orang laki atau beda orang bini. Maksudnya apa? Al murad huna al muhson, orang sandi laki atau sandi bini kocak thayyib. Kengnya benyan orang ini ngocak orang bini. Oh thayyib orang rande. Tomandi laki thayyib. Padahal nika yastamil ala dzakari wal untha aneka bisa pakai kang kuy orang laki sela andi bini otab yang kuy orang bini sandi laki. Orang laki sandi bini, orang bini sandi laki maazina pate. Haris ada benyan bini orang. Orang bini mak pas berbuat ngane ka pate hari ada benyan laki orang dia dididik ngerampas laki orang cebi tabit tapi tak langsung menuduh harus beda saksi harus beda bayinah minimal ikrar ngaku baik selaki atau sebine ngaku tak ngaku cuma beda bukti ngandung masalah beda ngandung sebine padahal aben tadi laki terus aben ngandung tadi laki apa goton abid rante terus aben azina padahal aben tadi laki terus azina mak ngandung termasuk saksi atau bukti nih kah keneng ya pati saya rasa matiin pemerintah benih sambian tekene yunjuk rasa jangan salah paham moro langsung demo terus kemarin sini kayak paten aja
Nikah ajarnya Islam nikah untuk menyelamatkan orang lain supaya tak terjadi nggak nikah boleh. Bisa artiin orang letuah nikah. Orang tua zina cak letuah. Akhirnya mati tempat zina. Mon banyak nikah mon cerita nak. Mati tempat kada jiri naudzubillah. Bene tambah takut ke Gusti Allah, bene tambah semak ke Gusti Allah. Justru orang gila semakin ngelakuin perzinahan. Bahaya perzinahan nikah. Mon azina tak jalan ada jalan dubur, yakni ingat kaum Nabi Lut dari jalan dubur buri dalam hukumah pada dia orang nikah. Kita terjadi ke keluargana pacar, mun deki terjadi ke keluargana bakal kasta. Kamu beda pengadilan makin saya tak nuntut wah. Sebodona pengadilan makin kada sepuas kelaban hukum-hukum sebodona ni kan. Bodo pengadilan pembunuhan, ricuh, ribut, keluargana tak terima. Bodo pengadilan pemerkosaan, keluargana tak terima, nuntut macam-macam karena tak puas kelaban hukum negara, hukum manusia. Mun hukum Gusti Allah beres. Pasti puas. Tak bakal beda nuntut balik. Ada apanya mana? Istilah neng pengadilan ni kah? Banding. Ada banding ya ada wis. Tipikor apa tipikor ya ada je lah. Piring-piring ru ada. Sobung mula hukum Gusti Allah. Zina terus aban berbuat zina padahal aban andik laki atau andik bini kutip mati untuk menyelamatkan orang lain. Terus mana tobat? Iya mana tobat ya elang wah. Sobung bona. Mulai kening tobat ni kampun bersih syukur tobat dongku. Bener tobat king kata di PC, cek king dia PC apa komat. Iya bener tobat dia. King tak mampu. King lah tua jong. King mau suntik mapan boleh. Jadi bener tobat pun nggak nikah. Nah tadi saya kocak sayyib nikah baik dekat orang laki atau dekat orang bini. Bahkan ada buaki napa wati fil gubul atau fil dubur ane kejugan pada hukumah yurjamu bil hijarah ila ayyamut. Cara nama aten ndak rumah. Cara nama aten yang temen bi beto. Mon laki romanceng, mon bini sorotoju posisinya. Terus yang temen bi beto sampai mati. Nikah hukum dunia lah, durung hukum akhirat nikah. Hukum akhirat lebih berat boleh nikah. Nikah hukum dunia sebisa meringanaki kuaku hukuman ning akhirat. Mun ning hukum dunia tak tegaki, ya berarti lipat ganda kuaku. Semakin berat. Mun tak tobat. Mun tak tobat kan ya coba-coba jaga aja je lah. Tina jaga aja dia. Cerek-lerekan di noreng. Otak orang bini, tina lah jaga aja je lah. Si panon, si butake, tak jaga aja lah. Siapa teh leto dia ndak laki noreng. Orang laki kan berkena tak oleh ciling ke orang bini sebene mahrumah. Kita kok terjadi senikah. Otak orang bini tak oleh ciling ke orang laki mun bene mahrumah. Kita kok terjadi perzinahan nikah. Karena setiap jenis kan dari pandangan, Pak. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adabu kullu syai'in mabda'uha minan nazar kamu'dhamin nari min mustasgharis syarar. Segala sesuatu ini bermula dari pandangan. Mulai sampean ajeling film-film porno, ajeling foto-foto orang saya telanjang, ajeling foto orang-orang saya tak halal kan kui panjenengan saya bos. Awal mulanya ke dari mata. Terus aroma saya seneng, aroma saya nikmat, akhirnya apa lang bisibinek pun abayang aki orang lain akhirnya. Dari kaama keluar anak saya soleh mon carana sampean ke be anak ngak nikah. Carana lah abayang aki orang laki lain. Carana nggak bayang aki orang bini lain saya tak halal. Arab peki sebab mata ni sering ngajeling perkara saya haram. Akhirnya bayang aki artis bintang film sinetron orang lain. Dari dia mati anak saya soalnya mau cara nggak nikah. Apa boleh anu can muntah nyongok jian
Tak semangat yang ke jemu. Jemu apa cap neraka kata jemu kakek. Jemu jam jago ada yang bung de jero banyak belena. Berde saya bin Smith berde jamu jago berde terserah. Caca mau bineka. Berarti bahaya nih kan karena mata nih kata tak jaga bikuli sambian. Segala sesuatu ini pasti bermula dari mata. Kopi bermula dari mata. Aciling terus. Akhir seneng kan jangan orang apanya mana orang jatuh cinta neka dari mata turun ke hati itu dari rumah sendal aja. Dari ladang turun ke sawah. Apa turun tak tahu kok jelas pokoknya lah. Pokoknya dari mata aja turun ke hati pokoknya. Sebab dari mata kapi dari biasa celing. Saking orang laki ni kajaga merepat cak sampai nengale orang seta halal celing ben orang bini cukan cak celing kecuali orang laki se halal ya bes bahagia keluarga sampean. Kan orang bini deng mending aki bila kena orang apa. Minta patang laki apes tepat tangan neng jan ruang nyaman pak tompa nak inopa wah temu abon numpak tosato jan ya akhirnya bayang ke orang laki lain oleh mangken cek biasa ki mata jelalata kuakku pak ning akhirat pelerek mata ni sampai nak jeling apa hisab di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alerek apa sampai alerek pun beda hisapna. Benar jeling alerek. Aduh aja lagi ya. Nyawak sepion dia bahaya gitu ya. Ki repot Pak Cet. Odik ning situng daerah seorang bini terbuka Pak Cet. Kadang-kadang dari segi kelampi pun memancing mata ni kau untuk memandang. Dari kelampi tu je nyorak lah. Mata dia aja kutu celinget tu. Dia lah. Kan kelampi tu durung ten-ten. Woman peten-ten. Antara bubu kemantan mereka kalah, kemantan kalah. Ngamuran bi kemantan, kantelan bi kemantan be ni sa. Ki repot derma akhirnya tak nikmat apolong bi ni na ben selake tak polong tak napa tak nikmat apolong bi sebini ben sebini tak kerja nikmat apolong bi selake. Ki karena nikah. Karena pandangan mereka guru gula Romo Kiai Haji Hashim Rafi'i podo katon ane kemon ajeun mios yon cengoreng walima salat jenazah ane ke kaca merepatan celeng keng edelum kaca merepane beri koran beri telubeng titi taun ning cek medem nggo sampean kecamatan kan teropat deng ya Hashim ni kan menabi yon cengoreng terus mios lebat ning jalan raya sini kan beliau neka kacamataan celeng neka edelum ni beri kertas sehingga orang tahun ning ce merepat ni kemedem. Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf Pasuruan neka abana guru badan kau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Abdul Qadir neka mon numpak kereta api kecamatan Celeng sering ke Surabaya dari Surabaya ke Pasuruan apa long bi cena ni kebiasa deb-deben cena bine cuma kaca merepatan ni ka dalam ni ka beri koran sehingga tak ketinggal medem mun gue sampean kan ada dalil mubaddir Gus mubaddir cetak aja mubaddir kakek nyornek kok mubaddir gitu nanti mun sampean tak bisa aja ge merepat ni ka Pak wis abrente dek lain ada ki si pertama oleh megili dari orang yakni maelangnya ben orang sepertama laki atau bini sestatus seandik bini atau adik laki yakni zina muhsan ini kewajib napa nyaman egatel wajib epate cara lah eranjem yantem kelaben betoh sampai mati berat baca mek kasar engki supaya tak terobi orang lain supaya selamat orang-orang selain tak terjadi nggak nikah termuka pada selamat kapi ejawaki dari perbuatan zina ejawaki dari matiin orang tetakin manusia selamat dunia akhirat benar mau ke situ aja anak-anak kompoi nak foto kapi aja ke tini Allah Subhanahu wa taala cek sampai kau lebih mancingan ngalbengan matiin orang nak foto cek sampai ngalbengal ganja narkoba mabuk-mabukan sampai elang ingatan akhirat
Ma'udzubillah. Hatta pun tibi ke polong tedung melelopak akal pikir tak beres pun. Haya wone sakit. Arah apa pula elang akal lah, elang pikir lah. Maka akibat ngeremiaki diri dosa. Memandang ngaceling, akhirnya ki nompok, akhirnya aban kelak terus berbuat selarang tina Allah SWT. Zina sekalian, saumpama mandi bi aing tasik ni sampai asat tak bisa ngilang gitu sana Pak. Berat dengan zina ni. Termuka selamat ke amin. Allahumma amin. Senomor 2, senomor 3 insyaallah terang aki kami sepakat itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhil hurmatihi wa asyurna gadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratihi wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'al jannah fa innahu awwal ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwal ma yanziluha warhamna yawma yashmalul khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la nudrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan la wasalta bima tawbati dunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madhi ikhwan ma'amul qadha al-wusul mithla fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa fina li'amalin salih baghasana wa ala mamarid duhur. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa lin'amaika syakirin wa liyawmi liqa'ika min adh-dhakirin wa hina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftulin wa la makhdulin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma fina syarra dhalimin waj'alna min finati hadid dunya salimin. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana syafi'a warzuqna bihi yawm al-qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan aniyatan la nadhama'u ba'daha abada واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.